دسری جوابی پرسید خوازم تشکی بیجم یعنی دما تشکلو کت روزه و نه معنی گو هماد نوا شو روزه که ده خلاص له هاتن و همه پرزگری که وان جاره سربون و رژیم و انقره له کردن نه لی پیواژویه که نشانه یا دست پیکرنا پیواژویه که او پیواژو چیه که روسیا دخوازه نبرا شام و انقره ده له هاتنک چه به دوی له هاتنه ده روز دخوازن ترکیه بکشینن جبهه خو د جبهه وید بمینه و لبرانبری جبهه روجاوایی هر وها رژیم شام لسر نقاب سکنه جبرگو دولت ترک روجا دست پیکه 2011 دست خوابت ناف دوسیا سوریه و سبب سرکه یا گو قیران سوریه کویر بو مزم بو جارسری پیش نکد و آلوزی گشت آستکی ختمی سبب مداخله دولت ترک بو و دولت ترک دما مداخله کرد نجبو پرگالک دموکراتیک چه به نجبو گو سوریا که دموکراتیک چه به نجبو گو گل سوری تک ناف خوشی و آزادی و آرامیه ده هدف دولت ترک اف بو چاوا لگوری خواه ویر روشه جو برجواندی خوب کار بینه اف اثبات بویه و براسی دولت ترک ایش اگل سوری جبو خوب کار آنی جبو خوب کار آنی دالی دیپلماسی دو سیاسی دو آبوری دو همه آلیانده بخیره و آلوزیا سوری رژیم اردوغان حتانا سر دستلاتداری ما بخیره و اردوغان 20 سال حکم دکه بخیره و اردوغان کاری بود هندری ترکیه ده چقیس آلوزیه و هنه دکاری بود بهلگو ملت ترک دیجی ایرانه به یعنی جی برخدانی على دیجی محالفت على دیجی لواز بکه و هر وها روشا ترکیه یا سیاسی یا وکی دنجی نواتنگاییه ده بو لیب دوسیا سوریش بو خب کار آنی خود سر نگاه کرد حتی سر چکر گروپ اندناوا سوریه ده کار آنی عرض سوری داگر کرد عرض سوری داگر کرد کومارا ترکیه مزند کرد گشت آستا کی ایدی تیرا خو کرد آنا جب مثلا اردوغان بری دادکت دگو بشار اسد روابونا خووندا کریه تمثیلا گل سوری ناکه از گل سوری رمه از بیشا گل سوری رمه لی پشتی برجواندی خو پیک آنی و تیرا خو حرم داگر کرنه و تیرا خو دنگین حرم تف خرا کرن و لسر وی بازار بپر دولتار کرن و خو حتا رو جایرو آنی سر دستلات داریه ذاتا آنا هندک جرمایی چند مهمانو سر دستلات داریه yani hilbjartin çe bin konu guartin çe bin de Türkiye'de idi bala Xudaya jer nema giringe idi ana amade beşare sedr jurne zaten vak heaven evji navendiye u despot evji navendiye u despot u hatta diktatör fe jbo ve yeki wisa isbat dike ew duruşmeye goberi wid got dugo beşare sed despot u navendiye u nu nertiya Suriye nake ana guhart أنا قهرت به يا تمام جيراني هذا نم كارندي سال هفدوروني أنا مفدو ببيننا أو كن فكي كاني تبعث قال لي سوري تكر ما يعني قال لي سوري داخوازي بيك هاتن سوري ديمقراطيك بو آزاد بو نا تش بو تبير وقيت بي اتفاقات كان معناوي هدفاتش دس بيك دنا إيش قال لي سوري جار سر كرم بو هدفات دس بيك برين وإيش قال لي سوري جبو خب كاربينه أف معارضة جي فهم كر قالن عربية هرمين دني ولات دني عربيين دردوري سوريا جيد دروجلات نافين دو وانجي فهم كر وقالن جهاني جي فهم كر أردوغان لسر إيشا قال سوري عمري خدرش كر وبرجواندي خو بيكانين اف د تي واتايا تجارت كرنا بإيشا قالان وفان داخيانيان في إثبات كر أنا جي هفديتني وان دالي استخباراتي تشيد بن أنا از نکارم آنا بیشم همه چه بویه و ویسا پر زول پیش بکوه لی پیک به پیک نیه اردوغان دماد بیشه ز آماده می بشامیر رونیم و تیواتیا او تشتی انگو برد گود تف بردا دفجه بردا آنا احتمال ایجا شام قبول نکه شام بیشه نا اسپتر رونانیم حتی عردیم و نگرین و حتی نظام تش عردیم در نکه و حتی نظام چه لی ده اساس ده اردوغان راستیا خود در خستورتی ای معارضه جی آنا کتن هفته یعنی دو چاوا چه بو مدوی دنیا تبیده هیوی خوابت انسر اردوغان که مرالی کار به من نبی کرون خلیفه گوتن خلیفه میه ایوا خلیفه و انفروتن ایونه چی بکن آنا یعنی ایدی اوجی برج چتتیه اوج او دکرن لی آنا اتفاقا شام و انقره چه به
یەک شەرتên Şamê wê ev be wê bêje bes piştgiriya van bike. Ê nema piştgiriya bike çi bikin herin ku cîkî herin ê nema. Ji bo vê êdî ew kesana iddiaya wanî got ji bo Sûriye û ji bo demokrasiyê kar dikin ji ortê yani bu derket ortê ne rast e û Erdogan jî xwe da diyarkirin golkêleka gelê Sûriyê isbat bû gew tîcaretê bi gelê Sûrî dike wek çawa tîcaret bi gelê Filistînê kir li beramberî İsraîl bi salan behsa mafê gelê Filistînê dikir li beramberî İsraîl lê dema berjewendiya xwest çû bi İsraîlê rûnişt ana wisa bi Şamêr jî vî tiştî han dike.